bone ho na le mo ke ilenga ka tswa ho marangrang wena mo mamedi jwale ke khutletse ke bona ka taba tsaka di lokile marangrang a bela hape a nka mohela gore ke khone ho bua le wena ka hara lenaneo lena la Makgulong a Matala ke a wa moela khatlo la bobedi ho marangrang mona o lesedi FM hona le taba eo ke batlang gore hanyane fela ke bue ka yona hanyane fela ke pali eo ke kopang ho fa yona ke pali eo ke kopang hore ke hanyane fela hlengwaneso ke a o kopa o tlo mamele taba tse mona o mamele pali ena tsatsi le leng ka tsatsi le leng shemane o kile a tsamaya a ilo batla mosebetsi moshemane nwa ha fihla mane ka CV ya hae CEO ya company e sheba CV ya ngwanenwa sheba aba shebisisa a buisana le yena mmotsa dipotso re he monna ha o pasa hantle hakana o le udimo hakana na o no kena skolo ka bazari na ngwanenwa ha mo arabare ha ke aka ka kena ka bazari a botsa hape mokamedi a re ho yena ntata o kena ya neng a lefa a bila o lefella dithutong tse tsa hao monna o sebeditse hantle ka tsela e makatsang ara sentate ya neng a lefa ya ba mokamedi o boela hape a tswela pele le yena o re ho yena ntata o kae a re ntate o ile a hlokahala a re jwale ke mang a neng a lefa a re ke mme ya neng a patala mona a re mma o kae mokamedi a mmotsa a re mma eo o kae a re mme o teng a re mma o na sebetsa eng a rona sebetsa mo ho hlwekiswang teng o ne a koropa difluru ya ba mookamedi wa feme o re ho yena ke kopa matsoho a hao ya ba mookamedi wa feme o kopa matsoho a hae a re ke kopa o mpontshe diatla tsena tsa hao wa ntumella ko o tshware matsohong mona a re ke a dumela a mo tshwara matsoho a re matsoho a bonolo ho bonala re fela mosebetsi wa hao e ne se a re mamela mookamedi mme wa ka o ile a re ho nna seo ke lokelang ho se etsa ko ya sekolong lo bala dibuka lo re ke ithute ka matla a re matsoho a hao monna a bonolo ke sponge a bonolo a re ya ntate a re mma o na sebetsang kapa o sebetsa eng a re mme o sebetsa ho koropa difluru o sebetsa ka o hlatswetsa le batho diwashene hape o sebetsa le ka o hlatswa mabota le o hlwekisa mabota mo wa sebetsang teng mosebetsi mong hape a o etsang mme ke motho ya hlatswang le difenstere a re ke yena eo ya neng a o patalla a re ke yena eo ya mpatalletseng a re ke yena eo ya entseng gore matsoho a hao a be bonolo hakanana a re ke yena o ile a re ho nna ke tsamaye nna ke sekolong ke lo ithuta mme ke tshware dibuka ke bale
ke bale le dibuka ya ba mookamedi wa feme ka matsoa wa beo di matafule ngwanenwa ha sheba mookamedi enwa a fumana mookamedi wa feme a tletse dikgapa ka mahlong hobane mookamedi enwa a ile a tlala meokgo ka mahlong Ela ngwana, mothemong le mong wa tseba hore boithabiso bona le theko. Eya, ho qala ho 10 ranta fela ke re Mac Savers menu entjha ya McDonald's e ho naya monyetla wa ho fumana starter, senomaphodi kapa yona dessert. Yo, ebile o ka oketsa dijo tsa hao ka tsona. Ho qala ho bonyane fela ba 10 ranta. Mac Savers menu. Yo, ngwaneso ke na le wena. Ke na le wena karana na ola Makgulong a Matala. Are matsoa wa bonolo monna. E ka re sponge. A bonolo. Are ke ka baka la mme. Ke ka baka la mme. Ke ka baka la mme. Ke mme wa ka. Wena Dolly ke o bona hle e ke na le wena ke bona o mametse ka moka Harry Smith ke le boa tsholofelo ke le boa ke bona o dutse le nna o mametse mo le nteng o mametse ke thabo e kgolo ho nna ha o dutse le nna o mametse Hemen Mokwena dumela hle Soweto. Hello Hemen. Hello Hemen. Hello Hemen. Dumela. Kimila o mosi sane ona kimila o haka ngwanenwa ha sheba mookamedi a fumana meokgo mahlong a mookamedi a ba mookamedi o re ho yena ho lokile monna tsamaya o tlo khutle hosane empa pele o tswa ka mona o tsamaya ke kopa o ile o tshwara matsoho a mmao tsama o ile o tshwara matsoho a mmao na o kile wa tshwara mmao matsohong ha sale o kena sekolo ha salo ya di university o pasa ka mo pasang ka teng na o kile wa tshwara matsoho ana a mmao ona matsoho ana o rutileng a re tjhe ha ke soka a re tsa mo wa tshwara a re ha o qetile o khutle o sane ho senka o ra borobedi ko batla kantorong mona o bole ho nna a tsama ngwanenwa itsa fihla hae a re ho mmae mme ke kopa ho tshwara matsoho ke kopa ho tshasa le matsoho a hao
Mmae o na maketse a bile a tshuile. A re ngwanaka o baneng o batla ngwanaka o batla matsoho wa ka. Wa isa kae matsoho wa ka? A re ntate eo ke tswang ho yena ya o ka metseng feme eo ke batlang mosebetsi ho yona o itse ke tlo o tshwara matsoho. O tshase. Ke kopa ntho tseo tshasang ka tsona matsoho mme ke tlo o tshasa. Mmae a mo fa tsona. Mmae a qeta ho mo fa ngwanenwa ha ntsa tshasa mmae. A bona mmae mmele wa hae o baleha. Ho na le mo mmala re ichu ho bohloko. Ha tshwara mmae a utlwa le mo mmae a ruileng teng. A utlwa le mo masapo ana a seng a sa kopana hantle teng. Itsa mo tshwara ka letson le letshehadi a fumana mo letso la mmae bile le na le di stitch. Le ile la rokwa. A botsa mmae a re mme o ile a etsala jwang a re ka tsatsi le leng itsa ke hlatswa washene a the motho ona o sile mahare. O sile mahare ka hempeng ya hae mokotleng wa hempe mahare ana nthabola letsoho ke laba ka ngakeng go ya rokwa ka hara letsoho le na re mmene ke sa tsebe. Ha re mo tshwara monwaneng ono motona maya hana ka ona a re ngwana ka o bohloko. O bohloko. Yeah. Yeah. Oh yes. Oh yeah. 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 Oh bathong. Arole ka o mo tshwara hape a theowe ya ba mmae re be butle mono bohloko haholo o ska ntshidila haholo. Ngwaneno a itsa a qeta. A re mme o tlo etsang hona jwale mmae a re ke tlo hlatswa washene ngwanaka. Ke be ke hlatswe le washene ya hao. A re mme o ska e hlatswa ke tla e hlatswa. A re mme o ska thetsa dijana ke tla di thetsa ke tla di hlatswa. A re o ska hlatswa mme o ska leka wa hlatswa washene ena ke ya hana. A re o ska wa hlatswa le dijana tsena ke ya hana mme ke ya hana. Mme o ska hlatswa dijana mme o ska hlatswa washene ya ka. A re ska hlatswa mme o ska hlatswa ke tla hlatswa. A re tloela le o thetsa dijana tsena ke tla bona ke etsa jwang. Yaba o sebetsana le tsona tsatsi le hlahlamang 8 o'clock khale kantorong ya mookamedi enwa ya tlo mohira. Ha fihla mookamedi enwa mmotsa re ho yena o ile wa tshwara matsoho wa mmao. A re ke ile ka tshwara matsoho a mme. A re o fumane ya le jwang. A re mme o ile alla ha ntse ke le ka mo sidila ho na le masapo a mang ho bona la re mme o kile a robeha. Di fumane hape ena le di stitch ka letsong la hae le letshehadi. Monwana wa hae o motona ha o sa sebetsa. A re no qala o tshwara mmawa ke re ngwaneno a theola meokgo a re ke ne ke qala re ya ba hore ho yena sheba kwano mona ho jwang hona jwale a re pelo ya ka e bohloko ntate. A re pelo ya ka e bohloko pelo ya ka e rotha madi. A re pelo ya ka e meokgo a re pelo ya ka e bohloko hloko a re ke utlwile bohloko. A re ke utlwile bohloko ntate moya wa ka o bohloko haholo. A re pelo ya ka ho hang le hona jwale
mmele wa ka o ntse o tshaba gore mme o ntse a hlatswa diwashene a hlatswa difestere le ka menwana e seng e sa sebetse hantle le ka matsoho a seng a hlole a o sebetsa hantle o ntse a ntlhatswetsa washene le ka jeno a nkaenela le ka jeno ka menwana e jwalo alla hape are go yena go tloa ka jeno o a tseba gore go ananela keng appreciation a re o tloa ka jeno o a tseba gore na kananelo keng go ananela se o na leng sona a re o tloa ka jeno o a tseba ngwanaka o ananela se o na leng sona ya ba ngwanena gore ke a tseba le gore na peine keng a re ka jeno ke tseba ntho e bitswang lehlaba a re ke a le tseba ka jeno a re ka jeno ke ithutile bohlokwa ba watamela mokokotlo o kileng wa o pepa watamela mpa e kileng ya o jara kgwedi tse robong alla hape ai khona ai ka re tla ntlhola ke tla tlama gore ke late Maine are ka jeno ke tseba o appreciate ke tseba ntho e bitswang kananelo ke tseba o ananela gore tanki ke tseba gore tanki ka jeno ke tseba gore ke a leboa ya ba monga feme gore ho yena mamela mona monna nna ho tloa ka jeno ke batla ho hira ho beha mona empa tseba gore nna ke hira motho ya sa rating tšhelete ya sa shebang tšhelete a re ha ke o hira ha ke a o hirela gore nakong e tlang o tlo ntwantsha o ntjwetse gore ha ke o patale hantle ha ke o hlokomele a re ka jeno o ithutile gore na o ananela ke eng mauna sa sheba tšhelete mauna sa sheba go lwana mauna sa sheba lo roakana lo tella empa mauna shebile gore wena o atle o tswele pele bophelong a re ka jeno ithutile o ananela a re nna mona mosebetsing ke hloka motho ke hloka motho ke hloka motho ke hloka motho ke batla motho ya tla hlompha aba ananele mosebetsi wa o fumaneng ya tla tseba hore ha sa phethe mosebetsi wa hae hona le batho bao a ba utlwisang bohloko ha sa phethe mosebetsi wa hae a sa etse mosebetsi ho ya ka moo batho ba lakatsang hore ba sebeletswe ka teng a re ke hloka motho ya jwalo ya tla tseba nkgono ya senang metsi ya tla tseba lelapa le hlokang metsi hore ho jwang ho lona a re ke hloka motho ya tla tseba hore ngwana kgutsana ha re o lapile ngwaneno o bolela eng ke hloka motho ka mona ka femeng yaka ya tla tseba hore ngwanana ha le sekolong se itseng a re hana mosamo
o tshaba ho ya sekolong o bana sena mosamo gore ngwane eno o bolela eng ya tswang lelapeng le hlophileng. A re ke hloka motho ya tla hlompha, ke hloka motho ya tla tseba hore ha kena ka kantorong ya ka a hlomphe le setulo seo ke leng ho sona, a hlomphe ofisi ya ka. A re ke hloka motho ya tsebang peini ya o qala business, ya tsebang peini, ya tsebang peini. A re ke batle motho ya tla utswa mona, ha ke batle motho ya tla utswa le pene mosebetsing ona wa ka. Ikokore ka utlwile peini ya mmao e be ka peini eno e ka fetela ho wena. Moruti Maine e re ke tla ho wena ntate wa ka, ke a kgola o so o lokile jwale Mofokeng. Dumela. Ai ke a leboha Moruti Maine, ke a leboha Moruti. Ke re kodilo lena la bokolla ha bohloko. Maine man Jo ibile ntate Motaung re le sontaheng se telletseng sa o qetela pele. Jara ke tshwere taba ya ngwana enwa. Ai Maine a ke kgone ka o sebetsa ka publishing ena ya kgaso. Hantle pale ena ya akaretsa. Rempa re sebedisitse mohlankanyana enwa Mofokeng wa ka hore ditaba di tsebe ho fihla mo di tshwanetseng ho fihla teng. Taung Moruti wa ka le ha marangrang a lekile ho re etsetsa mathata. Empa ke dumetse hore re tlo thusahala ka jeno lena. Ke a leboha Moruti wa ka. Re se re le femeng, ha ke batlo ya hole, re se re le femeng. Hallelujah. Moshanyana o pasitse hantle. Hallelujah, hallelujah. Se re le khwepha ya mango. Hallelujah, hallelujah. O yeme hantle o apere hantle. Ai. O hlaha ankha dikonkosi a le hantle. Ai. Empa o bua nnete. Lefika la kgephuhile holo. Kakata hle monna. Ntate Motaung lena le matswala di ka matsohong. Ai. Jale ntate Motaung a le motle a le tjena. Ona le a ileng a tena bophelo ba hae bakeng sa hae. Ntate Motaung ke atamela. Mokamedi ka hara dipotso tsa mmotsiseng. Oh yes. Atai ka mai. Yes. Ketelo mokamedi hore haeba hore mme wa hao ke ena ileng a ema au thusa hore o fihlelle diphihlello tseo di fihlelletseng. Amen. Hore jwale re kena tikong ya bophelo. Ha. Diteko tsa sekolo tsa university. Re kena tikong ya bophelo. Yes. Ke dumela mokamedi na bua mantswe ana re sekolong o fuwa thuto ha o qeta ngola hlahlobo. Hallelujah. Mpa bophelo ha bo jwalo. Yes, Maine. Bophelo bo fa dihlahlobo e ba wa ithuta ka hara tsona e re ke pete ka re ke misko. Abua Maine. Mokamedi hore dikolong tsa fitileng ho tsona o no fuwa dibuka o no rutwa. Ha o qeta le o ngola hlahlobo. Yeah. Empa bophelo ha bo jwalo. Oh, hallelujah. O ngola hlahlobo e ba wa ithuta ka hara yo. Maine. O re ho yena mpontshe matsoho a hao. O hlaisa matsoho moshanyana wa charula. Hallelujah. Hlaisa matsoho mokamedi ka pelo ya hae e felletseng o tshwara matsoho a hae. Amen. Tshwara matsoho a hae o ntsa tobetsa tjena. Amen.
a sheba nyakure Ach Maine. antsa sheba ka mahlo a pota matsowana petu Maine. a utlorena matsowana ba tla mo sebetsa feminina Ke matsoa jwang. ke matsoa jwang Ndate Maine ko e tshwara hanyane fela ke fitise papatso ke ena fela. Hanya. Seo se lebelletseng ha o reka 4G smartphone efe kapa efe ebe o reka airtime ya 30 rand hore o fumane 18 gigs ya anytime data le 1.5 gigs ya YouTube data mahala. O emetse eng? Fumana Samsung Galaxy A04e ka theko e makatsang ya 1989 rand. Mme o ithabise ka melemo e tswang ho network e re etelletseng pele mona Afrika Borwa. E fumane ya lebenkele la MTN kapa mabenkeleng a kgethilweng. Ho na le dipehelo. Re etsang ka jeno. MTN. Le tlabula le fihlile. Ena ke nako ya smart spender. Nako batlang re lwena o ko tsamaya o tso iphumane o le hojana o le ka ntle o fumana moya o phodileng. Ithabise. O ithabise jwalo ka Nazo Meals. Mo ka hapanga 5,000 rand cash. Itekele nazo double cheeseburger kapa jalapeno double small meal ka 49 rand 90 fela. Ibehe wena o inkatse tshwantsho natefelwa ke meal ena ya hao. O kenye slip sa hao o SMS nazo nomoro ke 33723. O sale ditaelo morao SMS ke 1 rand 50. Ha re dumelle SMS tsa mahala. Ho na le melawana le dipehelo. #nazo #McD's Nazo Meals bakeng sa smart spender ibile mona melao le dipehelo ite morama ine le ko fe sebaka ya moruti wa ka mokamedi o tsa swere matsoho o matsonga hae a ke tsebe hore ebe ke nganeng a transfer moruti Maine le ka o sebedisa lentswe la Sesotho ya hle moruti ha ke tsebe ke nganeng a tlosa ho yena Ach Maine jwale ha ebe ke sebedisa lentswe la bankeng a deposita ho yena matsohong ana matsohong a mohlankana eno yo Data Motaung a ke tsebe na momamedi wa tshebeletso ena ho kae go sena sa ka jeno se tibile ha bohloko se hey le mabitla o re ka ya ra phopholetsa o seng hona hi skala makala Data Motaung na ne unena le kana la rutla momamedi ka tsela e sa tlwaelehang Maine obane a ka nna hetla morao ke lebelletse nano mlena hore di khapa di tlotsoloha le dintho tse re tlo di hetla tse re kekeng ra di fetola tse re kekeng ra di fetola a petaro ho yena monna he matsoa hawa matle hallelujah abunolo hallelujah jale ke rata o tseba matsoa a ka ba bonolo haka amonna ya sema hi hauna le sabadi ka hare ho wena hallelujah ha ke bone o la ka wa tshwara kharafu wa khotha la pe hallelujah ha ke bone matsoana hona le malaka sewa ha ntso tisa tra hi ha ke bone matsoana ndate Motaung na ala ka tshwara le fielo monna matsoa ha wa bonolo ha ho yes matsoa hago ndate Motaung mo kana yure dintho tsohle o di entse ke a di bona ro wena a sabeile matsoa hae hodima hae hallelujah ai kodilo lena man hai no ai woo
askis moruti Maine kakata Ntate Motaung Mokamedi ro yena oh yes monna ke a di bona dintho kaofela empa e tswa o tsamaye hona jwale ke na le bothata ka matsoho a hao Maine mangolo ke a bona kakata Ntate Motaung mathela le khepela mashome a mabedi a nang le metso e robong dintho ke a di bona le phoka ke a luka ai Maine ke na le bothata ka matsoho a hao Ntate Motaung re bukeng ya kgenese kgaolo ke mashome a mabedi a nang le metso e supileng ya Iba bibili se bua mantswe yana bua Maine kgaolo ya 27 re qala temaneng ya mashome a mabedi a nang le metso e mene Eba bibili ha o tsamaelana le ya rona momamedi le tlhape ke mashome a mabedi a nang le metso e robong bibili se re a re ke Isaka amen yeah yaba ore se tsumilweng ke mora wa ka mme moya wa ka o hlonolofatse mme a ja a ba mo tlisetsa veini a nwa a tamela jwale o nka ke mora wa ka ai Maine Isaka ore ho Jacob ha sa tsebe ke Jacob ore atamela jwale o nka ke mora ai Maine Ntate Motaung ha ke tsebe ke ye mo kamedi amen I deposit ho moshmanelo moshmane a mang le mangolo o entse dihlahlobo o pasitse jalo kentse hlahlobo ya bophelo yes hlahlobo ya bophelo Ntate Motaung temana ya mashome a mabedi a nang le metso e supileng ere yaba o atamela a moaka Isaka a utlwa monko wa diaparo tsa hae a mo hlonolofatsa a re bona monko wa mora wa ka o jwalo ka monko wa tshimo eo Jehova a e hlonolofaditseng Ntate Motaung jwale re kenya reverse ntatae o mo hlonolofaditse empa ke kopa o kgutlele temaneng ya mashome a mabedi a nang le metso e mmedi ke e re ke ho yona yaba Jacobo o atamela Isaka ntatae mme eo a mo phopholetsa a re lentswe ke lentswe la Jacobo empa matsoho ke matsoho a Esau eduna le bothata ka matsoho ha Maine ore matsoho ha lentswe ai ore lentswe lona ke a lutlwa empa matsoho na ke a Esau Joey Motaung o kamedi ore dikgarata ke a di bona mangolo ke a bona ke na le bothata ka matsoho ai tsamaman how I reflect ore o monna ya tshwereng ka thata Ntate Motaung Isaka ore lentswe lona ke le utlwile empa ke na le bothata ka matsoho ai matsoho ana icon ha lentswe Maine
Matsona ha mechili khrata tse wana metso. Hai soga man. Mokamedi re mpema tso ke abo. Ke bona hore na ebe tseo di fihlelletseng di tshwana le matsona. Tate Motaung ke kopa ke qetela nano lena. Salile monna mo patriareka wa mehleng. Maine a ko tswa renke mabenkele. Yo. Mamela ngwana, mothemo le mong wa tseba hore boithabiso bona le theko. Eya, ho kala ho 10 ranta fela ke re Max Savers menu e ntjha ya McDonald's e ho naya monyetla wa ho fumana starter, mopodi kapa yona dessert. Yo. Yo. Ibi Yo. o ka oketsa dijo tsa hao ka tsona. Ho kala ho bonyane fela ba 10 ranta. Max Savers menu e thapisa dipokoto tsa hao ka nnete. E fumaneha ho McDonald's e nngwe le e nngwe e nkang karolo. Ho na le melawana le dipehelo. Wa mafelo a selemo ka o etela province ya Free State o tsebe ho iphumanela lahako le ipatileng la bohahlaudi iphe nako ya ho bona botle le magabane ya province ya Free State jalo ka boputswa ba lehodimo bo kgahlang mahlo le botle ba letsatsi le ya madikelong iphe kgotso le khutso ka dibaka tse bulehileng tsa ho qhanolla le kganya ya dinaledi bosiu o kgone ho phodisa kelello etsa hore pososelo le mofuthu wa baahi ba province ya Free State bo etse hore maeto a hao ebe a sa lebaleheng etela province ya Free State o ikutlwe o lokolohile molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la moruo ntshetsopele ya kgwebo tse nyenyane bohahlaudi le tikoloho. Free State, not a go-through but a go-to province. Ntate Maine pele ko fa sebaka ke kopa ho fitisa tsebiso ena ya bohlokwa ya momamedi e amang momamedi ka di 17 ho ya ho di 18 tsa kgwedi ya February 2024 Mona Auckland Park M1 Studio lenaneo la bua monna le tlabe le haswa mono ka wotloloa maybe lo tla bo tshwere conference e kgolo go tloa ka 12 o'clock go fihla ka 4 o'clock motshero wa mantsibuya mo teng re tlabe re kopantse batjha go tloa le mong tsa bo 20 le bontate ba le teng re kopantse bontate ba tjhaka o fela mono re tlo bua ka ditaba tse kgolo tsa bohlokwa le yena Moramaine o tla ba le teng ba lenaneo la Makgulong a Matala le tla hatswa o ska wa fetwa ke lenaneo lena la bua monna ka di 17 ya ka di 18 tsa February 2024 M1 Studio Auckland Park ho tla bo le teng le ditsebi tse buang ka boitshwaro dikoloto stress maintenance divorce le tse ding tse ngata atamela 17 February berilo wela mane ho di 18 sa February M1 Studio ke tla o fa rona baeti ba bohlokwa ba tlang ho ba teng mono mohlamonene ke bomang ho tla be ho rekiswe le ditikete khotso Moramaine tswela pele Ntate Motaung re hare moruti wa ka Mokamedi saitse ho yena ya hae o ko yetse nako o tadimisise matsoho a mme wa hao Ntate Motaung ka lebaka la nako mohlankana ha fihla hae o kopa o bona matsoho a mme wa hae ore mme a komphe matsoho wa hao oh yes o sari mono wa modimo bila o tsuhile mmeno ai ore ngwanena e ska ba nketsetsa mohlolo ebe o ntubela eng ha mone ya matsoho ha ya sheba utlwa matsoho a thata ya
o bona matswaba di ka matsohong ai hona le masapo a sena khoballetsa Maine man mena di dinoko tsa hae di a opa tate Motaung hona le matseweng ke mahare Maine ao dinako tse di moshanyana ena ne ga le ba mapokothonya ai mena ha waswa hana le motšhini o hlatswang ya sejwalejwa kakata Maine kakata ka matsoho mosadi wa modimo ya re ha re waswa lehare la moseng ai yes Maine hle ke lehare le tswang pokothong ya hae ei o ntsa those no ha sobu Maine hona le batswadi ba bakae ba le mabitsweng ke marumo ke mahare ya tswang dipelong tsa rona bua Maine kakata ba ntse ba thotse le ka jeno tate Motaung re ha ba Keresemese o sane ke letsatsi la lerato mo re tlabe re keteka tswalo ya morena wa rona le mopholosi le morena Jesu Kriste sama Maine ebe mahare ya tswang pelong ya hao a lemaditse mmao le ntatao hakae ba ntse ba thotse le lehare le mo lemaditse le tswa pokothong tate Motaung hona le mahare ya tswang dipelong tsa rona le maditse bomma rona le bontata rona jale moshimanyana o maketse ntate Motaung ha rena boqetana me o le no hlosena stibile ai setibile man ane hona le dintho tsene ke tshwanetse be ke a dinyonga empa ne ntumelle hore ke fihle mona ntate Motaung Maine moshimanyana o lla jalo ka monkamedi hallelujah ntwene e depositwa ho yena yes ikutlwelo bohloko Maine monkamedi a transferela ho yena hallelujah hakata o tshwara matsoho a mmae ya ba one halla ntate Motaung Matala bekepela makgolo a mahlano mashome a robong a malemetswe mena 594 re sheba buka ya Isaiah ya moprofeta kgaolo ke mashome a mahlano ana le motsole mo re sheba temana e qalang fela ngwanena walla o bona ka mo mmae a itelletseng yena ka teng ka mo mmae le nga bula pelo ya hae yes a hlatswa dikobo motseng a poropa sebetsa malapeng ha re ngwana ka mpa phela yes ngwana ka mpa tswela pele ngwanena ha ka mpa tla tlosa sekgobo lapeng lena ngwanena ha ika ya ba le bone la ntlo ena a re le hanka ka robala ke saja ka para diaparo tse malolo ba re ha ngwanena a ka tswela pele ntate Motaung temana ke ya pele chapter 51 ke go yona moruti Maine mameleng lona ba latelang ho loka ba batlang Jehova lebisang mahlo lefikeng leo le kgephutsweng ho lona le thabeng eo le tshikilweng ho yona ai Motaung ke dumela mmela ona re asasa buile mora wa hae a bua le momamedi wa tshebeletswena hore lebisang mahlo Maine lebisang mahlo Maine lefikeng leo le kgephutsweng ho lona Maine le thabeng eo le tshikilweng ho yona tsama Maine hle monna thoke a di bona tsa maemo di-qualification e ke a di bona lebisa mahlo a hao thabeng lefikeng leo o kgephutsweng ho lona kakata le thabeng eo tshikilweng ho lona ntate Motaung ke nako ya hore re ananele batswadi ba rona meno ha felle moo o bula buka ya pele kapa epistolo ya Paulusi ho ba Korinthe e bale ya pele kgaolo ke ya 10 temana ke ya 24 bala
Paulus bua mantswe na hore o se ke haeba motho ya batlang tse tshwanelang yena a nnotsi. Hallelujah. Empa motho ka monga ke a batle le tse tshwanelang baba mme le hore ha nka ba ka ba selfish. Yes, sir. Ke batlile dintho tse o tshwanelang. Ngwanaka. Ke batlile dintho tse o kgatlhisang. Ngwanaka. Ke batlile dintho tse o hlahisang hantle. Ntho ke kopang ke hore o lebisa mahlo a hao le fikeng le o kgephotseng ho lona. Yes, sir. Le thaba yeo tshikileng ho yona ntate ka lebitso la Morena Jesu. Faposa mahlo a rona dinthong tse ngata. Re hopole le fika le re kgephuileng ho lona. Maine. Re hopole thaba yeo re tshikileng ho yona. Re ba etsa hantle. Hona le momamedi ya mametseng ha ka ba etsa hantle. Ntate ha ke mo kope ka lebitso la Morena Jesu ke be ke mo kopela ho wena hore a ka ana mona a etsa botle. Re phamisa lebitso la hao ntate ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Amen. Moruti Maine. Aska mmolella hore le hari leo le tabutseng tsoho lena laka. Ke ntho tse kae tso bom tso re ba le maditseng ka tsona. Mofukeng. O ntsa thutse mosadi wa modimo. O ntsa etsa hantle a le maditswe ke mahare. Yes, Maine. O ntsa kena ka hara dikoloto a le maditswe ke mahare. O ntsa mmalla a le maditswe ke mahare ya hae. Man. O ntsa mo hlaisa hantle ho bomme ba ba ngwaneno. A mo lematsa mafelo a mang le a mang a beke. Hallelujah. Ntate Motaung a re fe modimo sebaka etsa mosebetsi. Jo. Itibile. Itibile. Maine ke botsa potso ya ho qetela. Hobane mookamedi enwa a ile a batla hore ngwana enwa a ithute le ho ananela. A re le mona mosebetsing ha ka go hira. Ke batla motho ya tsebang ho ananela. Tsebe ho ananela bana le tsela ya ho pipitlelwa. Maine. Moruti Maine be hantle. Ai. Bana le mokgwa wa ho pipitlelwa ke ntwe ba sa ijang e ba e boneng. Suka man. Jwale bothata ba batho ba senang kananelo e ba se ba senya le ntwe ka ba thusa. Hallelujah. Ntate Motaung o na batla hore ngwana enwa ha kena mosebetsing a tsebe ha ananela tshebetso a etsang. Jwale bo thabisa e bona le fika leo a khephuileng ho lona le thaba yeo a tshikileng ho yona. Moruti wa ka. Amen. Maine a ke tsebe bebele mona ho etsahalang. O hlalosa paliena o bo e hlalose ka bebele. Maine re ko tloele morena o etse hantle. Ha mofukeng ona wa tsamaya. Lenano lena o ka le reka wa iphumanela lona. Jwale ke naka hore ke kopane le moruti. Moruti o teng mona, mme o teng mona a o fe mosebetsi wa kajeno. Wow! Hey! Bye-bye.